Hadien kato kat ni tenli ki benai baladep balakang ya ki jaka mane belai jongi na ka dau jong kan ni ka klam covid khat khandai wala ka taru ki pai rengai ki dang yai peteng ban ye shim menta ha ki jing le niam lengba ki social media baper Henry menta kasngi uturai arpo artrek ubnai bapra arhajar arpowai ta ka jing e pa ka jing kur khu jong ublai la yo ban play biang ya ki Iingmane katkum ka jing ai jing bit jong ka sarkar Hang ne hapo PARISH Jowai jongiru la play ya ke Iingmane bat ngi yo I ya ki pai reungai ki balas dang ban tu da ke jingkemen ban yo benta ha ka mas bakhoi ke ban nengkong Hadien jong kane ka lockdown Hang ne ngin yo I ya ki kato kat ne ki benta jong ka wei na ki mas bakhoi bat Hadien kane ngin yo ya ke jingkren ai kublai na I PARISH priest jong ka PARISH Jowai I Father Hilarious Lamare Belai pi barok para banget bar ki perlok di
paya sengap yang nak kena kopor. Nang kong ni ai ngu idea ni boleh, bagi dia alat mentah kasih kasen. Nang kong banyak ikan do akan jilai ni am jadi kemas berkuat. Boleh bukan kau kada ini warna pening kecing ba bun kam tamu ni kena Jepang ba partai ban bangi ni amat boleh alat ini mentah kasih. Banyak sebentar Jowai kemas berkuat. Kibai kecilai ni banyak hot. Yang ban yang lain kemudian cibun bak kibril yang buat kian protokol bala aik sorka tentu yang taruh yang long kebacok bah yang nak balik biasa sen yang kejadiannya kebar risau yang sorka Meghalaya nadu chief minister ke health department ada siapa lang jambun bak kila ala dengan berpelong ya kene kejadiannya ba ala dengan ki kestan berpelong kejadiannya halaki jong kecekar jong buat dan dia ceki risau iki ban Jowai ke boleh nak kerku kada Jowai ke meneh kemas ko boleh kerku kada ke ba ikam bagi penyanyi ke stage ni kan onrak tu ke jing kerku ya ke ngayu ya boleh ru lamba ke YouTube kebal ala ini bah apa lockdown lala berpelong ke mas online ke website ke program bagi penyanyi ini semua ke YouTube semua ke channel jami ke bagi penelkam lembaga YouTube, lembaga samla ukun tubai pasa rakarkan honjuku pardai ngasam pada rap yang ini sa de kabut de kabor mesin jeki pelayo pentrekam kini program asamu ipiki pai paro ki para banget putar kami ke channel jeni bersnap iki mas online ata disikai ni man na kisinin kom par kibai program bagi la penbe de kabe kapos kan stante ke Iingmane jongi nila penbe sisi ke progress coba Iingmane jongi ini ai penbe sisi ka lembaga ke channel tadi semua EP ke page pasal tendal ke program jongi ko boleh tengah khot EP nang ya sebentar boleh nang kerku kada EP taswa bang apakul ke semua ya ko badan ke bawah mentan ya kita pada mentan kada bukti ya kan jing ala dengan banyak biar susun ya kijile ni am jongi ya barok ngaku aban ong EP ba istang don shoot program jadi man kamonde sinangkong men miat san baje ibn mi kikai nem basisin stayo jadi tengah khot EP ko ba pele kasamu EP akman pon ki basra pon ki ba comments bagi layo ajmenton ki kikai nem jadi sapa na ya simdan par kan ya thok chu EP ru ba nadu September kasu try banam kong jo bra September ni spelong ru ki jingkar khu jingmane sakramen haka puasa beji lembaga dengan channel jami akot ipikipat hanya jentia jami asalom haki wei benta jami Meghalaya jami basautu ekten kasih jami esin benta haka dengan jami sakramen Jowai belai jami boleh nakar kui kastet kari jami nakar kui jitu pera jami samha sesin benta boleh nakar kui kada IP dan log tu program sedang cucu kiwei program ibanis itu IP nak ada channel jami ke program jik samla ke program jagramba lekini kena program malang jementa Islam pen ni yaki bakal long ke jementa IP tak ada ya wasis dengan IP ko boleh sibon ya kita baru payo bentah kan ke channel jami sel ba bon beto bakal long ke jementa ai bakal program bakal channel bagi pende nang manra tu ke jikar ko IP banyak ke program perjuangan itu. Tenang anda maki baru, ya tu lah maki baru ya kan program. Nama ke program apa ni dari banyak persang, banyak pe. Nang ke long macam tu ini nak ada kamet, nak ada mesin. Boleh sibon, kita sahab yang apa, boleh nak kerku doa IP, boleh sibon yang betah, kita sebentar IP. Hak ini kita lockdown, bak ngane cucu nak cakap, tapi sebentar. Ai mesin yang ni, pat pen ai sebentar IP. Boleh kerku doa IP.